Anya laki din! Papanam ka day lakay. Basta, jak ibagbaga, secret. Na, Una, sekretok mo dahito papanam ngamin ayakunak. Mapana kagbiro kiti pagsayaatan. Iso adinak sang kauray bakit? Anya pagsayatan ngay. Secret nga raw. Sakto ibaga, intun ada isang put ko pagsayaatan. Anya. Sumurot ka kanyak, John. Papananta ka di tata. Basta sumurot ka kanyak. Mamuam to intun makadanon tayo di papananta. Mabigla ang tata. Papanak pa sukat. Saaning? One mate lang ti tao di papananta. Papananta ngamin aya tata. Basta, mamuam to. Apaman ang makadanon tayo di papananta. Ne, apay adi yung kadwaling tatang amang mangan. Ay na, pimanaw mo't itay anasapsapa anak ka. Sa dino kanungay tinapanan na, nana. Jakman amo itiday jay nga amayaw. Damdamagak ng secret matisungban. Anyan ni tatang. Sa dino man nga tan tinapnapanan na Eh, tsaka mo anak ka. Di na mo ngamin ibaga. Inton kwan, nabarbar tumanan na sumangpet. Dayta ka nga raw. Sigurado. Madama pa'y laang titagay dayta. Ay katuan ananang sigurado dayta. Aduran to pwede tatirsena ni Nana Lusing. Madlaw ana er-ereng da ana ginom iti arak. Ngam sigilat ta. Ay na, anyan da kita tataw. Wan nga rod, undas na undas. Dahi talagin inom ti aramiden da. Kuno kasta ti aramid ti tataw di tawi. Agpasken santo agu mga akin inom. Ay, anya ngay nga rod nanang, talaga akasta. Dito yung mo't kampusan to ti imayan tata. Di ka una sumanao John. Ha? Apay ka di tata. Kita no adda tao di ta igit-igit di ta. No dito yung ayan ta. Awan mo't ti makitak tata. Ada angam, ijay mo't tinmurdong. God, nasaya at no kasta. Apay ka di tata. Anya ta aramidon ta dito eh. Magitam day ti makmakan John. Uwan tata. Sigurado nga atang na kita. Kaputa undas ka nga raw. Di ka tatagare. Iruwar mo day ta si Lupin ken ikubag. Alain ta dagiti amakan. Anya? Sigurado ka di tata. Wayne John. Ngam, ang mga mat no surutin datati. Kararwa da ito'y nakapantyon dito. Ang mga no birukan na tinayatang ko na. Ay na, nakaydaytan. Iso nga awanan ti bibiyang na. Sayang laing dagita makmakan. Numabanglas laing ditaw. Umay kayon mangan. Nay, sa dino ka di tinangalaam kadagita makmakan. Ay ke, napan kami nakiponsyon Sa dinaw, awan mo ti amok ang nagparti ita. Ijay pansyon, nana. Anya ti imbagambaraw? Bakit awan? Baybay amon timbaga ni John. Anya? Salbag ka John. Naimbag ta datultulang na sa ito asawak. Tadi na nangag timbaga ni John. Tanong nangag na. Sigurado. Naspak ti diskartay. Nalati din bakit. Mangan kayaw. Tano adda ti mabati di dalit yawn. Ayabak ni Mike. Ta, agsamo kami man nga uminaw. Anya? Among nana, addaman ti na istoryada kanyak. Anya ka di dayta, Inga.
Adda tinang ibaga, anapukaw kano dagiti taraon ana ibat bati ijay pansyon ti babaknang. Ngayon pan siguro dagiti kakabagyan da. Ngam no jay saan unay ana imas, saan mo't anaan ano? Anya, un kanuna na. Iso ako nak nga da siguro tinangalala. Ta imposible mat ano agpukaw akas lasaw. Ay, amangan mo't ano inala tinakaidatunan na. Si kamot nana, kasano nga rod. Alangan mo't arong warjay na tay ijay nakaidulinan na. Ay naangaw ko laang mo't si kaki di mo't. Saan tayo mga mag no adda nga agpay tinangala. Wano adda na pan nga asaw. Wan nga rod nana, ngam no aso man tinangala. Ay na, nalay nga. Taam na pinili dagiti naiimas. Wan nga raod. Ngam imposible mat nga aso. Iso asigurado, tao tinangala. Ay na, alangan mat no jay insangpet ni Arturo ijay balay. Ay na, sapay kumaatasaan, tainim imas kupay tinangan. Naimas ka di mo lang tipulutan, tamay. Ay ke, wala tata. Lechon manok kan fried chicken ko naman. Ayos, Mike. Solve tipulutan ta. Ay ke, wala. Ay banak tumanin inton adda ti ala mapulutan tata. Ay, wala. Sigurado na ita. Si kalaang tinalaka amayaban kay. Ay ke, wala. I'm just one call away. Ay, nasaya at nukas ta, Mike. Bayam, ayaban kan tumanay. Ngam sanino ka di tinangalan nyo, ti pulutan tayaw. Adayo mo tayo ang tilitsunan dito'y barangay tayaw, tata. Ay na, uray di mon amon, Mike. Sikretok ngamin day ta. Ala, wanang tata. Tinapatag, at dati nagsangwan ta. Nanang, pudno nga dati naidanon kanya. Nga anya di na. Ipagarup da, adatatang kano, tinangalala iti makmakan iti kampusan to. Anya, Wan nanang, day tatim bagbagada kanyak iti tersena. Iso analaos tibain ko. amangan magno iso jain sang penalityon kas kada fried chicken. Anya? Ay na, mangibabain mo't ni tatang. Kasla saan anak karamraman iti kakasta amakmakan. Aguray ka. Amangan no iso tinapanan na idinagpakada kanya. Nga dalabiit papanan na. Di nakadiimbaga no sa dino ti papanan na nanang? Saan na nakaw? Gaputa secret tinsungba na kanya. Ay na, nupudno man bilang, saan nagpampanunot? Mangibabain day tang aramid na. Bala, baya manakaw. Damagag to man, inton makaawid ak. Nay, napartumutan ni Mike. Bayam dita bakit? Sabno, maiturugan, kit mausawan. Arturo, damagan ka man. Adya ka di dayta. Pudno ka di asika, tinapan na nga la kadagiti makmakan ni Jay Simenteryaw. Na, sino ka di tinagimbaga iti dayta? Ay, saanan anasken ama-amwam. Sung batam lang no pudno, wundo saan. Ay na, mamuwak lang no sino dayta. Agumak amang tibab ken ko ala. Ay, nagalasmut daytan, Arturo. Kito nalaing amang ibaga iti sa napod now. Kahit nagalaam nga raod kadagiti insangpot mo amakmakan, Ay na, inulak mitan ken ka bakit? Hindi mo amuan. Tadiskarte mo data ko lalakaroon. Ay na, nukas taadi mo ibaga.
Mamati ak nga rudan, asika tinapan na nga lakadagiti ag kakaimas amakmakan. Pangalaan mo't kumangamin ngay, kat awan mo't makukwartam. Ay na, Arturo, mangibabain ka talaga. Panagkunakat pudno, jem bagbagada ani tatangyaw, tinapan nangalala kadagiti makmakan ijay simenteryaw. Sigurado nga adaw ti binati dagiti napansim marong karijay. Uray siyak nga rod, nanang. Isumat ti aday ti panunot ko. Ngamin, pangalaan na kumangay ti isang put na. Day tangarod ka, tanakaw. Ngam sa bagay. Amangan no adda mo tinakipaskanan na. Sa dino kumangay? Amangan mo't no ado ti friends na Ay na, jakla mamatay. Ang aguray ka. Damagagtuman gayam ni Junjaun. Isukat ti amok akadwana. Aywan ananang. Ngamrimwar mo't datatang itay. Amangan kit di no napandamanan iti sementeryo. Anya? Kartingam dun daw. Ang mga no agtutaw. Huston tata, nagadong tinaala ta. Napuno ka din deta ikubag. Hun tata, ay na. Maputbuting akpayan. Kaslan dati rumwar dito yung nagtengan ta. Ay na, adayo da ita mapasamak dun daw. Yung kasanuay no makaunta ta. Kit mapuison tayo ang mga kadagito yung makmakan tata. Ay na, tila sa asaw mga ubeng. Ulitak maneng. Saan to ang mapasamak na ita? Sige, ang isupot ko gite. Ay na, nalaing mo't ti asawam nana. Nay, apay ka daing ka. Sapay sa bali ti katawam, kaslaad da kayat mo nga ibaga. Apay, di mo ayamadlaw, nana. Tiyan niya, Apay, awan ka di ti insang sangpet na ijay balayo. nga niya, Makmakan na. Ay nanana, adda ti nakakita kadakwada kin ni Junjun ijay sementeryo. Dakkel ti eko bagna. Ket nagsawar da kano ijay, tanapan da nagalala kadagiti makmakan ana ibat-bati ijay. ay unay ay, anyan ti asawak. Nagalasmet daytan nga aramid na, ay mangibabain. Ay nanana, kitaan nyo amangan no dadael ang dagiti daddo mga inalala da. Tadagi jay pala ang dagiti impan dagiti tattao idipet sa uno. Sigay, bayam. Bagak to ti asawak. Ay na, pangaasiyo ka di tadi yun iwaras day ta adabag. Ta saan laang at ti asawak ti maibabain. Mairamrama na kaun. Mike Barok, irwar mo man, di pinarif ko kin kaapulutan ta. Ay kauwan na tata. Kanya ngay, tagay ka di manay. Ay kawan na Barok. Adapay na yun na day tapulutan ta. Dito yaw. Ingka ipapudot. Nay. Nagadumit din tata. Nangalaan nyo ngay dagitaw. Ay kasikreto mo din ha. Ay na, ibaga mo tata. Adamo latin na ibaga kanya ni Junjung kay. Anya? Wintata, ngam jala nagsasaw. Gaputan na iramrama na mo iti makan ng isang payaw. Ay wala. Pudno ti imbaga ni Junjung ka. Ngam di kal ka nagtagtagari Agtalinaid ko maasikreto na ita ha. Wang tata, nga lagi din aya. Di kay ka di madanagan. Nenek, at dapay magahayam ti sabong. Anaalam ko. Win Barok. Nga na kita. Isagot ko kininanam amare. Tapno man maragsakan mo ti puso na. Kaya na nga tamo, day ta.
Ang mga no di na awatin, talaga po iti kampusan daw. Ay na, di na mo ilam mo na itabarok. Iso asigurado, maragsakan to ni bakit ka. Dapat kandila, Jo. We're done drinking, barok. Agawin namin na. Ay, sigurado kayo. Kaya kabalan nyo ti agaway, tata. Ay, ikaw gumakati agawin. Ay na, madanaga na mangking ka, tata. Ay na, kabailak ko na tuba, barok. Agawin na, tamapan ko, sagutan di bakit ko ito sabong. Ay na, amang kidinuong tan na ka, tata. Gaputan na bartek ka sumangay. Ay nasaan, barok? Nalakala day dyan amay ayo. Bakit? Flowers for you. Inka isubli day ta sabong ijay nangalaam, Arturo. Na, ikang kalangarunin iti sabong, ipasublim pa'y lahat. Ited mo kanyak day ta sabong ang naggapoy ijay kampusan tao. Ha? Sika, Arturo, talaga adi kag pampanunaw. Kampusan to ko nang bakit? Ay na, amo kun ti aramid mo si ka Arturo. Amaw nga ijay kampusan tao tinaggapuan day ta sabong. Kita man, malaylaylayan. Kasta mo dagiti makmakan nga insang petyaw idi na minsan. Ha? Kundi unget ka, idi bagbagak. Ngampod numat gayam tinaidanon kanyak. Anya nga itan ti ropam nga iparang mo kanyak, ha? Maray, bakit? Pasensya ka na. Masaya ang anak ngamin, kadagiti iba't bati da amakmakan ni simenteryo. Iso nga, inayabak ni John anapan nagala. Hay, jak amo ti sawakan ka, Arturo. Makagatang tayumot iti kanan tayaw. Ngam apay nga ijay simenteryo pa'y laang tinagdiskitaram. Ha? Katay na! Nakainom ka manan. Ayin ka maturugan. Tagsarita ta inton mausawan ka. Anay ko! Ne, Anay, apa yung tatang? nasakit nga ron ti tiyang ko. Ay! Siya kumawatan tayo ito ariknak. Ay na tatang, apay, anya ay atikinkin na nyo ngamin. Ay na, ang mga nunangan day tay tinabanglos. Ngayon nalala day jay kampusan tao. Anya? Ha? Amangan matnutila kinkin na nyo agpay so iji balay ni Mike, idi nagiinom kayo tatang. Malagi ko kagpaiso di na. At dadya inalak idi na minsan nga aldaw isi kampusan tao. Pinarif ko kin ni Mike. Kit iso ti pinulutan mi idi na minsan. Day ta ti maganab yo, Arturo. Siyempre, nakaref lang day ta amakan. Iso asaan nyo anadlaw anabanglos. Saan ngamin anasaya at apabayagan iti ref dagiti naluto amakan. Day ta 12 hours, mabalin siguro. Ngam no bumayag, saanin anasaya at gaputa agkos iti food poisoning. Ha? Kan may saan ngamin anasaya at tinarami jaw. Arignan at tinakaw yaw tinalalayo ijay kampusan taw. Uwan bakit? Amo ka. Diya ko nululitan inton sumarunaw. Ay na, inuray mo pa nga damapasamakan ka, sakbay anak kapag panunot ka. Mala, anusam ati birngas mo dito'y barangay tayaw? Sika ni Arturo nga agtatakaw ijay kampusan taw. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din.
Anyat orasan, Kulas. Nasa papay lang. Alas 4 pay lang. Ay, nadanon ti undas manan. Kahit apay no undas manay. Sigurado, adumanon ti marik na itaakar-karma. Uhu! Anya kumangay ti marik na akarkal na. Undas nga raod, di sigurado nga agparik na dagiti minatay tayo. Ay na, Helen, aya. Talaga man nagbutbutan kanya. Ay, kat di nakatawaan ako, Las. Ay. Ngam kadaw yan mo ngamin. Aldaw dagiti minatay ti undas. Iso asigurado asumarong karmot dagiti kararwa dagiti minatay tayaw. Adulamin datang amom si kabakit. Agriing kakit din, ting kaagidadang itidanaw tagkapitaman. Ay na, bumangon ka tadwata. Jakla kayat ti rumwara si Siak. Ang mga noad dati mangkuldit kanyak di ta kusina. Kanya! Nana Helen, sumurot ka kanyak. Papananta ka day. Agpalwalo ka no da pari Martes. Iso ang mapantaan nana. Holy Rosary ka day. Uy, nana. Iso ang mapanta tapno adamot ti kadwada. Ayun san abali tanasa papay mat. Katwan mat, kan uray pa'y rabi Anya kumatimadi, kat rosary nga rod. Ay jaklakit di kayat no rabi Ang mga numakakita ak iti puraw amin ti bado na. Ay na, si kakit di mo't nana. Napigsang amin day ta imahinasyon mo kat. Katwan maat. Undas nga rod. Aldaw mo dagiti natay ita. Iso asigurado nga adda ti marik na tayo. Ay na nana, awan ti alalya. Punasam ngamin iti panunot mo day ta apamatim at unggal dumteng ti undas. Magsirwar dagiti saan amakit kita. Ay na, kano araw ng mga patay kunada nga road, iso asigurado. Agsawar mo't adagiti kararwada, taal daw da ka nga road. Anya? Kaduan nakman Kulas. Papanamaya si ka Helen. Iji balay da Martes, agpalwalo da kanukad. Ay na, mapangka Masaduta ka magmagnatanay. Nasaki nga ro dahil tutumang ko. Anay ko. Kasla tsak kayat. Sumgarak mo't ngamin inton magnaak ijay kakapkapyan. Imal aldawan mag. Wen aldaw, ngam kasla adda ngamin timang paswit kanyak. Ay susapaw. No kastamot lang ang mabubuting ka. O ready ka mamapan? Mapanak ta sigurado. Ado ti iluto da amakmakan. Anya, kunak man lumapan ka ang makirosaryo. Ay doble purpose makirosaryo ken makipunsyon. Agasam man dagit ang inyaw awid yu amakmakan nanang. Ay na, kababain nanang. Ay na, anya kumati kababain dita. No tinakaw kukuma, isaw tinakababain. Sa bagay matkit di Alamangan kayo kitdain, ayaban nyo ni tatangyaw. Madamdaman to nanang. Anya, apay madamdama pa'y laang, bumaaw tunday tamakan di yun maraman ng tiimas na. Lisa ba kayo? Apay, saan tayo man ngagluto dito balay aya? Ay na, adamot ti ginatang ko nga iluto tayo kuma. Kararwar mo't ni nanang. Adda pa'y magday takalding ka.
Uray parchin tayo no isaw. Tapno ada mo pagsasangwan tayo Bagaan nyo man nga rod ni nanang tatang. Tapno saanan arumrumwar. Ay, imbaga nga ron itay. Nga kinunana ba't ama pa na ijayan ti may sa ako na. Anya? Iso ako na, nga uray lutwin nyo, ti kayat yung alutwain. Ken parchin tayo ti kaldeng, nga uray awan ti inayaw. Saan niya nga raw? Saan tayo mo't amalapdan? Dahil tala makipunpunsyon, ti amuna nga aramiday. Uray di ka man ngamin rumwar hiling. Apay, kano nagsarita kami kinipileng, mapan kami ijay balay tamaribiryang. Ay na, agluto tayo mat iti salad ken pansit At dapay ti maparti akaldeng. Urayam ken di dagita puko ta sumangpat. San abale, ta sumangpetak to inton aldaw. Ado ti alalya ija helen, ang mga numasabat mo ida. Anya, Weng, iso di kan mapan. Ang mga no adamang guyod iti paldam. ay bisit kamot kulas, dinakman bot-bot ngan. Ay na, ibagbagak lang tagpaysaw. Ay na, mapanak ijay ayan damari bireng, ta siguradaw ado ti makan ijay. Nga uray ado ti malabsam a sementeryaw. Sana bali ata damo ni pileng, ken agi bulsaak iti asin, takabuteng kanu ti alalya ti asin. Anya. Saan pa'y mat anak kasangpot ti ururayan da na nabiring akabagyan da, Nana Helen? Wan nga raud, ang mga numarabyan taon na yan. Ay kat sigurado day taanana. Ay na, awan pa'y tisilaw ko, ay agawid aksan. Ay saan anana? Asinon tungay ti kadwak nga agawid. Kun kababain mo't akin ni Nana Biring. Ay, Ala, ano san tabasitan, Nana? Saan abale? Taapaman amalpas ti lualong. Agawid ta adagos. malahwanan anya pa'y ngarod ngay. Uy, Nana. Awan mo't laang ti kadwam alumabas ijay sementeryo. Ay, day tangarod ka't. Iso ako nak nga agawid ako ba? Tasan pa'y anasipngot. Ay na, madamdaman to, Nana. Agkuyog ta nga agawid. Ala, agpakadatan miling agawid tan. Madamdama biit, Nana. At damot gayam ti kaanakak. Ipapas mi pa'y man ti aginiliw. Ay na, rabi una yun. San abali? Ay, anya kamutan, mangyaw awan kamut si kapilain. Imbagam kumaadagos nga agpakarabi kaunay, tapno imun una aklatan ang nagawid. Ay na, pasensya kan, anana. Jakmut ngamin amo nga umay gayam ti kaanakak. Ala, maud-udi ka nga rod nga agawid. Mangyaw awan kamut talaga. Sigurado ka ka di, Nana. Wan, anya pa'y ngay. Anya ngay nga raud, kat mangyaw awan kamut akakuy-kuyaw. Anya? Agawid account Andrew Barok. Ibagam tokin ni nanang mo, Wan na. Busy mo tamagis. Istorya ka lagi ti kakasinsin na. Huwag nga raud, ngamsan na bali, malain na kong Barok. Ay, mabit lang na. Apay ka day Barok. Mangala kayo pa'y ka lagi ito'y nabati amakmaka na. Ay na. Agyamanak ta si kaamis mo tinangibaga. Ang Barok, ang mga nusidaan nyo inton bigat. Ay na. Ado da ito'y nana. Da ito'y nana. Alain nyo amin na ita. Ay sus, nagadumutin Barok.
Ala nyo kidin na. Tapno at damot tiganas na nga isang putyo. Malangarod barok. Agyaman manag. Ay, nagadumanan ti awit ko amakan. Nakalibre ak manag. Rabi imatan, ngam awampay ni nanang. Huwag na raw. Anyang tati na pasama. Amang ano naliwayan naman nun ti oras, gaputi pan nakimarites na, kadagiti ko kumari na. Amangan mo't no mabuting hagawid. Amuyo mo, managbutang ni nana. Ha? Uwan nga agpaisoan niya. Ay natatang, inkay sabatan ni nanang. Anya? Bay anyaw? Agruam to ngamin da dya bakit? Tatang, Tinudak mo ngamin, asaan apo mampanaw? Tadamot ti iluto tayo, apagsasangwan tayo. Ngam natangkam matulo na. ay, uwan nga rod tatang. Ngam sigurado mabutang dayjay amag na. Nang runa, taadalabsan na sementeryo. Ay na, bayan niyo. Tapno maikat kindi ti panagbuteng na. Ay, nagtagsin da ito awit ko amakbakan. Sakit ko na da akay kayat dagiti alalya asurutan ti adawit na akarne. Ay na. Nagdagsin ti barukong ko. Anya nga taday chay. Ay pumigpig sa ti karasakas na. Ay Diyos ko, tarabayan na ko ba? Ay pumigpig sa kasla sumursurot kanya. Ay, adak, gaya mo dito'y batong tinakaitanuman datatang kananang. Sakit nakapsot ti silaw ko. Ay, nanang, tatahang, nuda kayo da ita. Pag nga asiyo at adidak kumamot but ngan. Ay, pag nga asiyaw, ay nakaslamatin ng tipusok gapo iti nervyos ko. Tatang, da kayo pa'y lako matimakab mo dito eh. Mapan ko sa batan ni nanang. Amang ano, kasta unay tibutang nan. Ay na, unay mo ngamin daya bakitaan na ya. Mala, saklatan ti mapanmang sabat yung kwa na. Sigurado kayo, tatang? Wait, Amangan kit dimat. Numaulaw di tadalan, gapu iti butang na. natangkin to magamin ti ulo na. Gapulang iti makan, mapanidya balay ti kumari na. Idinto ta damot inluto tayo dito balay. Amangan ka nung arod, no adati sa bali aputahe ijay, tatang. Ay, una yan. Kas nasaan ta bakbakitan no kasta. Ala, bayan yun, tatang. Bagbaga akto, intun sumangpet. Mala, rumwara ka lubig. Mapang ko sa baton kagin lalaing inayaw. Apay ngay akas tati suot yu, tatang. Nangisit mat amin. Di kag tagtagarili sa pagtripak mamuti inayaw. Anya? Ay na,
Ay, nagsakitan ti barukong ko. Ay na, talaga nga undas. Nagsirwar dagiti kararwa ti minatay. Ay, unay ba't na dagiti kambalay ko. Awan pa'y ba't ti kunada bang sabat kanyak. Ay, may sabat dayjay apiling, mangyaw awan. Ay, nasuron kaon. Ay, narabyanak lakang harudan. Kaslaan daman ti masabat ka. Awan ba't ti makitak? Jesus! Adamang barbar sa kanyak iti babasit abataw. Ada makita ka nang isit amin. Sardangan nak, no asino ka man nga parparik na. Unay ka na bakbagatan. Talaga takrot ka. Umay kan, Helen, umay kan. Kapag imbarsak mo ba't nagdagitawit mo? Ay, unay kan kulas. Makapakigtot ka mait. Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Eso nga imbarsak ko ti awit ko. Oray kumamat no saan anang isit amin nakawus mo. Ay. Unay ka na, Helen. Binarsak ka lang iti bataw. Kas taunay ti panagpukaw mo. Ay na, kasla agsardeng langaruden ti panagangas ka. Karkaruan pa'y laang mat. Kita man, naibulangan dagiti awit ko amakmakan. Ay, sayang pa'y dagita. Ay, basol mo lang ita. Asino nga menti mangibaga amapan ka makiponsyon kat agpakarabii ka. Amam kulas. Adda nangag ko akarasakas di tabatong tinakaita naman dananang kantatang. Imbag ata sinabat nak. Ay na, sumsumgar amin adot-dot kaw. Nagaduko nga. Nagandarmanan ti kinaimahinasyon mo Ang mga mat do at dati nang ipastor itinwang na iti saan nga adayaw. Anya! Apay akas ta ti jariw, nanang. Ay, umay ka nila, hindi kag batbate. Nanang, apay ka di? Ay na, panagriknakit na isina kanyak ti kararwa kanakaw. Amuyaw, at dati nangag ko sa bali ijay batog ti tanom day dilulukan lulayaw. Ay panagriknakit imay damit nagparik na itanga undas. Ay na, di ka man nagkatakatawa dita si Kakulas. Nunatayak gapoy tinalaos apan nakakigtot ka, basol mau. Ay, Apay, anya ka di tinapasamak, tatang nanang. Ay na, sinuron ko lang matinayaw. Sana ka nagpakpakita adagaws. Binarsakak lang iti talo abataw. Kit kastaw na yun ti palagpukaw na. Anya? Ay na, nanang, awan ti al-alya. Punasan nyo dahi ta iti panunot yo. But-but nyo lang ti bagbagi yo. Sabihin, hintayo matulugan. Basa pa tayo pa intun bigat. ingka man alaen jay timba ti pintor kulas. Na, ano man Ay na, isupay laeng ati pagbalinek nga arinulak. Tanay, nakrak meten tay sigod nga arinulak. Ay na, nagasigan da siyar. Mga lakapay lang ita rinula. Jak kaya ti rumwar. Apay, saan kayo aya mabutang? No addangay nga tamangkul dit kada kayaw. Saan kayo nga agbutang? Ay na, saan? Na, apay, amuyo aya no adda ti madungdong paryo adi makitkita dita. Nakarkaro ita taundas. Ay na, Helen. Di mo nga min but-but ganda tabagim ko na. Saan apudno dagita ibagbagada? Ano undas? Umay agparik na dagiti minatay tayaw. Tati All Saints Day ako nada. Maipalagip ti biyag dagiti sa santo. Kati All Souls Day ako nada. Maipalagip laang dagiti patpatgen tayo nga awanen. Isu nga adda dagiti luwalo a maipapay kadakwada.
So asan apod no day ta magsirwar tal alya dita? Anya, Wayne, kan maysa, baliwam man day ta ugalim, agung gundawayam ti tunggal okasyon, amang iyawid iti ado amakmakan. Gaputa saan mo't lang ang nasaya at day ta apakasarsaritaan. huwag nga agpaiso kulas. Naamiris kundi aming. Mala, agbalbaliw akaun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay di manok nga inkulong mo iti krits bagay. Ha? Manok at ikaaruba. Anya? Masurunak ta inaldaw meten nga umay dito arubayan. Tiniliw ko na. Ay nabakit, agar-arabit ka mo. Amok amanok ni bakit pilang data. Partsekit din inton madamdama. Anya? Di da mo ngamin ammo nga ikulong dagiti manok da. Ha? Sa bawak man kit de. Sagpawak iti papaya ken bulong ti sili. Ay na, nagi St. George. Anya lakit din. Oh, si kamot gaya, Mare. Agtudtudong imay ka dito balay. Wen kumare, imayak ta dumawat ako maiti bulong ti marunggay yo. Ha? Ken na yun nameten iti bunga ti papaya. Ne, kasla agluto kan sa iti tinula, Mare. Ay kwa, saan mare? Uray isulaeng ti ilambong ko asidaan ni kinilakay ko. Kasta ay. Kating kalata mangala iti marunggay iti likod Kan manggaw at kamutan iti bunga ti papaya. Ay na, agyaman ako na'y maray. Awan anyaman na, kumare. Amang ano nakita, di manok mi akakaiso na akawitan. Jay ka di nalaingag taraw. Wan, mapukpukaw nga minkad. Hindi pala na minsan nga aldaw asap-sapulan me. Nga mawan moten nga agawid iji balay. Sayang na yan, nood na ngala. Sapay nagdakkel kung naglaingag taraw. Huwag nga raw, barang ano agsublipay. Ay wala, parang saan nga interay tuwak, nga daima na. Aniya? Kitwain, ang mumut ita panawanan, kamsat. Urean niya, kit mabalin na mapukaw. Kanya laki dinaya. Manok ni Nana Pilang, tata? Wain, mapukpukaw di kawitan na nagdakal. Anya? Masaya nga na nga raw di si Dayjay Amanok. Sapay naglaingag taraok no iti parbangaw. Kat, asino ngay nga tati nangala? Ay, saan lang nga nga amaw. Saan nga tanga iso tinangisagpawan ni Maring? Iti may na dinawat abulong ti marunggay kung bunga ti papaya. Nay, ada ka di pagbagam tina. Ha? Kwa, awan tata. Awan! Ay, una yan ayadag iti kaaruba. Apay mo nun aya? Ha? Naawan lang arudin jay manok ni bakit pilang. Di pa ila ikulungmat ni bakla dagiti manok na. Kaya't nansamot nga isarunok alamawan dagiti jaske a manok na. Unay gamot ng bakit. Isarsarak mo di bagim. Kahit basol da bulos mo't ngamin dagiti manok da. Kanayon nga umay dito'y arubayan. Partye ko na. Ala, makamu ka
no bilang tamaamuan da asika ti makagapo, kadagiti mapukpukaw a manok. Saan da maamuan tanalimadak? Nalalaing dakat ngam siya kon? Jak itulok Anya lakit din, aya. Na, si Kamanan. Ayungan mare. Umayak ko mamanang dumawat iti bulong ti marunggay mo, ken bunga ti papaya. Oh, kasla ka nahin kamatin ni agluto iti tinola, mare. Saan mo't, mare? Si kakit di mo't. Agasam man, agpadigo ka kumamot, Kwa. Uwan, sige, mare. Padigwan ka. Agyaman ako, mare, Awan anyaman na. Si kakit di mo't. Ala, ingkan mangala iti bulong ti marunggay, kan bunga ti papaya ijay likod. Kitam lang di asumi, taamangan no kagatin na ka. Nagrigat mutten apadaraan da ito'y amanok. Madlaw tumo nga minabakitanon. Kasla namin anon anaganak. Ay naku, mare. Jack mo din makaura iti padigom kanyak. Iso nga imaya kun, Ha? Ay na, makapakigtot kamot kumare. Si kakit di mat. Sa anak mo't anak kabutbutang tapno makigtot ka. Mabait lang, Apay, kasla upa mo't anataangan day taparpar tiyang mare. Wood mare. Oh, apay? Amangan nga minumangag ti kaaruba nga daparpartik amanok. Kat ibagadan tumot apadigwak ida. Kasta ka di? Ala, tulungan nak nga ruden amang party kumare. Taimay ka mag. Bigbigat man nga imay ka dito balay, mare. Wen kumare, salod-sodin ka lang kumano nakitam di manok mi nga upa. Ha? Apay? Mapukpukaw ka di mat? Wen nga rod mare, sayang tayo jay. Sapay no agitlog kit ado. Anya? Nangisid tayo di manok kumare. Saan nga tangay so di pinartimanan ni Maring iti kalman? Mare, ada ka di bagbaga? Ha? Kwa. Awan ko, mare. Awan. Amangan no makitam to di manok ko nga umay dito paraangan nyo. Ipagamto kanyak ha. Wan, kumare. Ay na, nabartek ka manen, Manong Ruben. Awan nga ron. Nabarte ka nga, iminuma ka nga ron, bakla. Anya? Ay na, madadahin lang ti kinagwapo mo kastalata na kanayon. Sagagad di mo, bakla. Kapot naman, gwapo ka. Ngamiso na lang tamamartik ka. Anya? Ala, Hoston, saan mo nga ituloy ti uminom dito itersena? Ta saan ka mutlaang nga ilakwan iti arak? Kasta ka matang kanya, bakla. Saan mat ajay imot, manong? Ngam, concern na lang iti health mo, Sabi lang kung matamawata, Manong Ruben. Saan nga taan ni Maring ti akin basol kadag iti mapukpukaw a manok ti kaaruba, tata? Ha? Apay anak ko nam ta. Kwa nga min, tata. Diyay mapukpukaw a manok ni bakla nga upa. Masiguradok ani Maring tinang parti iti dayjay. Anya? Sa anak ang mabalin nga agbidot iti nakitak. Uray jib manok ni nana pilang ang mapukpukaw iti na minsan, nagpigsa ti atap ko nga isumutla ang tinang partikat.
Anya? Idi nga min sapsapulan ni Nana Pilang di manok na. Isumot ti imayan ni Maring iji balay ang nagdawat iti bulong ti marunggay, kan bunga ti papaya. Ay salbag ang maring. Tilar aramidin na. Mapanak nakaklaan nga iso talaga ti akin basol. Sa anak nga agpangadwa mangidanon kadabakla, kini Nana Pilang. Aywan, Mare. Aminak asyak tinang parti iti manok ni Bakit Pilang. Anya? Uray jay manok ni bakla. Iso jay madama aparpartik idi na minsan nga imayam. Kan isumutan jay impadigokan ka. Anya? Ay unay kan, Mare. Apay kay aramid mo ti kasta kadagiti ka aruba. Ha? Kasanumat nga min asaan kong aramidan. Agasam man, inaldaw da nga umay dito'y arubayan may. Mare, Iso mga min tinaldaw ang makitkita kapasalsali dito'y. Kok ako kok. Intinula ko na. anya? Kasano ngayon no maamuan da si ka? Katanya ko ma, sungbata ka. Ha? Apay, mabuti nga kaya. Ay nasaan Mare? Saan? Anya lakit din aya. Basta gayam ti rason ni Maring. Iso basta latan pinartina ti manok ko. Wan, Mare. Nagrapaw matan arason na. Ti awanan ba na babae? Kasaritam to, Mare. Talaga kasanitak day jay. Kan saan lang nga day tataramida ken kwa na. Ha? Balsak kawanan bain. Payman. Kasta gayam ti rason na. Aramidak ti aramidak. Tay bakak tumat kan kwa na day tarason na. Anyat kahit mo asawan, Mare. Basta, mas daw kan tulagan ko, Mare. Anyan laki din. Saan man nasyak di paglulukwan day Maring? Tano syak di bumales. Masigurado at di na magustuhan ko na tumat. Anya? Oh, si Kamalan? Awan. Ay, saan nga ron ba? Ay na, manong. Nabartik Kamalan? Ano nga ron ba? Oray na barde ka. Engkari ka taglata di makas ito'y tersenam. Di mo ko naan nga itulo mo pa iti uminom? Saan man? Diyan kayatan. Ay, naulawang matan bakla. Gana, at maragrig na ti ulaw ko, no? Makikita ka, makaulaw ka. What? Well, but no ti bagbagag. Kasi saan mo tinakumpleto ti aldaw, no? Saan ka makita kan makasarita bakla? Anya langit din kaya, kinilig naman ako ng todo. Ay, saan ka man ngagsausay ti kasta? Tat adda, ama inlabag kan kastalaan. Ano, kaya mo asawan? Saan ka man sigura tulang? Tapos saan mo lang nagtibagat? Hay, manong Ruben, ayan! Nasaya at tanakariingkan. Adda nga min tinakaidanon kanyak, akanayon ka kano amap-mapan ijay tersena day abakla. Apay, gusto ka kadikan kwa na? Anya ka rin na itong ibagbagang si Kamaring. Awan man ti adu asaom si Karuben. Wan no saan laang ti isong bat mo? Unay ka matan. Gaputa ka sa tindahan dagin ka. Mamati ka dagos. Anya nga'y kumati isyo. No ka na yun nakijitersena nga ron.
Kanayon apaggatangan. Anyan laki din aya. Ha? Maamwak laeng nga adda something yu iti dayjay abakla. Makitam ti saan mo pa'y anakit kita, Ruben. Anya. Kunam siguro asaan ko nga amo asweet kayong agsarsarita no mapmapan ka ijay tersena na. Salbag ka! Anya? Sigurado ka kaliti day nga indanon daken ka, Mare? Saan ko pa'y matkit di asigurado, Mare? Ha? Ngam numapanek nakakapod no, nga adda relasyon da bakla kan ti asawa. Ha? Talaga abalsak da di abakla. Ti awanan bain, nakaalalas abakla. Anya? Ay na, uray idanon mo kan kwa na. Sa anak ama butang ko naktumag. Ha? Anya lakit din ayo. Ala, tinasayaat. Kasarita mi daadwa. Tapno amum, no pudno tinaidanon kan ka no saan. Ha? Amom nga min, Mare. Nagrigat man ti anda kaap-apa na. Nagdagsan iti barukong. Isu akabayatan ana sa papay, urnusan nyo kit dirayta. Tapno saan ako marupay. Ay, isu nga rod ti chismes dito ayan tayo ita. Ada ka no relasyon da bakla kan Ruben. Anya? Isu mailagayam at unggal mapanak gumatang ijay tersina ni bakla. Kanayon nga da ni Ruben ijay akong ditambay. Tagayam adda something da. Ay, unay yung tikas ng aramid da. Un nga raw, kaar-ariyak man dayjay Ruben ta pinatulan na tipada na alalaki. Kahit no nagpintas mo gamin ni bakla. Uray ko natayo a bakla. Hatiw na pa ay nagiti babay. Ada yung ngamin na napimpintas ni bakla ngam ni Maring. Ay un Ni Maring ngamain, nagdulpit na kitay. Kaslasan na pa'y na masangot sa digas. Uwang nga raw. Iso ang nagsapol nila kayo na itinapimpintas ng isaw. Iso na lang tabakla. Awanan kay tibain abakla ka? Nagpuskol day tarupam! Come on, Maring. Mabidlaang ha. Ha? Anya ka dito parikot mo. Parikot mo ti relasyon mi ken ni Ruben? Ha? Excuse me with feelings and emotions. E di pinartimlat dagiti manok mi nga awan pakadam. Rason mo akarayon ngamin amapan ija arubayam. Saan ka di? Anya? Ita, ama-amuwa mga adda something iti nagbaitan kini Ruben. Irason kumatkan ka. Akalayon ngamin nga umay dito ayan ko. Iso at tinagikwak mo para fair tayo. Anya? No manok ti tinagikwam. Ti asawam met kanyak. Amang ano di mo amo nga ayatan na unay ta asawam. Ibagakla nga tapno aware ka mat. Talaga nga awan babain mo! Ay, nakarkaro ka. No kasanot kinawan bain ko. Nakarkaro ka kunaktuman. Kan may sa, nakuna ni Ruben kanya anak kasagana amang isinaken ka, tapnog din na kami. Ha? Saan ka siguro atulang, ha? Tapno saan mo anang nagtiimba ka? Laki din, tigas tatao. Dayta, timaganab mo iti ugalim. Sika analaing agparti iti saan mo, manok. Nana. Aniya ngay ita. No manok ti tinagtagikwam. Ti asawa mo ti kasukat na. Nana. Nagturod kan tumangamin nga agparti iti saan mo atarakan. Aniya ngay ita. Balsen na ka ni bakla. Ngam ti asawa mo ti tagikwaan na. Gaputa ka naon mo't ngamin ama panjitirsina na. Saan ko nga itulok, Nana? Ura pa saan mo nga itulok no ay ayatan ni Ruben ni bakla.
Anya ngay kumati maaramidam. Ay nanana, jak itulok. Inaklatan agkid daw iti pamakawan kin ni bakla. Tapno sardangan namutan ti asawa. Imaya, takayat ko makisaritakan kay tinasaya at bakla. No ti panagkunam, kat masyalakin ka. Nagbitot ka. Ha? Amom ka diya, kas taunay ti sakit tinakam ko kan ka. Manipod idi pinartim di manok ko nga awan ti kaamamok. Pangaasim, pakawanan na kumamatan Sardangam kumamatan ti asawa. Maasi ka kumamat kanya. Ay saan? Lakamam tinaramid mo kanyak. Uray manok laang tinapukaw kanyak. Dakkel apukaw ko day. Ha? Iso nga ganos ka ita. Tati asawa mati sukat na. Anya? Numauma akto kin ni Ruben. Ipasak to kin ni Nana Pilang. Ha? Kamay samot la day dyan na sakit tinakam na ken ka. Gapu iti manok na pinartim. Salbag ka babae. Yat adampay tagparti iti manok dakin manok. Nukayat mo apagpapasaan milakay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.